Assalamu alaikum nam nasildi bere salmina nokko ka wondon le 7-11 mois 2022. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la page de l'éveil nam nasildi. Partagez le live. Merci ma sœur Houssainatou Diallo Eladji Talaba, merci. Engara yewte ngande toɓɓere mawlanande nde duwaɗen famde goto kala men ko duwaɗen taskade. Merci Thierno Barry, merci beaucoup. No tawa e farjere mawlanande e nde bani adama waɗata si tawi hiɗa mari hunde moƴƴere nde faalaɗa nden ɗon hunde yo nde yaaju a yi hunde moƴƴere. siɗa faala nden ɗon hunde yo nde duumo, ma yo nde yaaju, ma yo nde mawnu, ma yo nde janɗu, wota jaɓu fuɗɗorgol nden ɗon fenande. Merci ba kula buy. Mi fillito yewtere nden kadi hino tawa e faljireji ko waɗeten e nder ɗaɓɓere men guureji, ɗaɓɓere men gandal, ɗaɓɓere men wondigal relation ji, ɗaɓɓere men laamuji, ɗaɓɓere men golle, ɗaɓɓere men kaydi, no metti noon yewtude. Si a andi koko moƴƴi, hiɗa faala yo moƴƴu, hiɗa faala yo moƴƴi gurdam maɗa, daƴƴere ɗum ɗon nden ndeɗa tuta ndin ɗon awdi, wota tutudu ndin ɗon awdi e fenade. Merci notre client de l'abbé Mamadou Wuri Diallo Heriba, merci beaucoup. Fenande Allahu Akbar, no laba yeso fenowo. Mais si tawi koko moƴƴi an woni ko faalaɗa, min nawna sedde min nima, siɗa faala o relation yo o moƴƴu, ɓitaji ko ɗum faalaɗa ka. Iɗa faala golle maɗa yo moƴƴu, iɗa faala kaydiri ma ndi yo moƴƴire, iɗa faala laamu yo moƴƴire. Mi anda kon ɗum wonɗa e mum, wota jaɓu wallingol daƴƴere ɗum ɗon nde wondude e fenade. Sinnama noon fenade wona ko religieux wiyata fenade, mana ko ala dalil, ala li gonga. Moi je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. Na copie wonde jewde, on parle de la spiritualité. Kala hunde nde wallinɗa tawi wona e place marre wallinɗa nde, ko fenande wonɗani. Hunde be e kade do a wallinede no, woni ko konngol, woni ko golle. Ko Allah wiyen ɗum, ko tippude e gonga woni ko tagu makko. Bil haqqi, ko tippude e gonga woni ko tagi kaɓɓungun e leydi ndi. Kala kadi ko woni hakkude leydi ndin e kammu, ko tippude e gonga wawata darade. Fenande watama darde, watama ñiiɓinde, yahay noon seeɗa me ɓoggol mum ngol juuta. Merci Sabari. Ko tippude e gonga woni ko Allah tagi. Allah subhanahu wa ta'ala ko e nder niwre, ko e nder ko niɓɓiti, o tagi kala ko o tagata taw. Ko ɓaawo o tagude ko tagete kon, o jalbini non ɗum ɗon immorde e ndaygu makko ngu.
ko guntaygu wiyete goonga ngu muncita e niwre nden si ngu ari ko guntaygu wiyete la spiritualité ko ɗum waɗi ka fuɗɗode taguma a sendindirta ko moƴƴi e ko boni ha fotta e ndaygu ngu c'est qu'on appelle la conscience ko tagata kamngu ko tagata leydi ɗum fof ko e niwre waɗa niwre wonande hombo enen tagu ngu mais wona kanko ko ɗum ko e majjere arata taw mi haalanima Allah ko e nder niwre woni ko tagirɗa ko ɗum ko heewi kom ko anda on attoto andugol ngol ko mi anda on attoto andugol ngol kono no wona ɗen jannirede noon diina no wona ɗen jannirede noon diina wona fou hiɗen pottintina ko wiyete kon la vérité ko ɗum woni addude en fenugol ka golle fena ka dewle fena ka huwodiral fena ka relation fena ka politique fena ka enɗam bebbale merci Marlicho aray wi no tawa e farjere moolanande ko ɓuri heewde e meɗen ko waɗata fenugol ka fuɗɗode piiji siɗa mari hunde moƴƴude nde falɗa wadde e nder gurnam maɗam mi anda kon ɗum meeɗande kon ɗum falɗa wadde ko tawta ko moƴƴi wata jaɓu dow fuɗɗorde ɗum ɗon fenande a wi no moƴƴi dewgal koko moƴƴi kaydi koko moƴƴi golle koko moƴƴi politique wayde anni o ko moƴƴi laamateeri no moƴƴi jawdi no moƴƴi contrat no moƴƴi si tawi koko moƴƴi faalaɗa yo batti andu no piiji ɗin fuɗɗora noon ko noon ɗi sakkitorta ɗum wentalo karma andu tum piiji ɗi ndaaru nange ko honno nge fuɗɗori ndaaru bane adama ko honno fuɗɗori hiɗa faala yo sakkitonde moƴƴin fuɗɗonde labinde saƴƴutunde merci Mr. Diallo Hadja M. Salus Diallo merci haray no tawa no tawa ko wonen tampinde mi inni no wona ɗen jannirede noon ko wiyete ko diina par ce que no wona ɗen jannirede diina noon wona fof woɓɓe no laawol machallah labangol wallahi waɗa e neɗɗo on kopi fenowo waɗete fenowo way merci Ousmane Balde ndar no wona jannirede no ngadun fi diina kam si Allah yewtima kanko Allah o yewtatama o ronkama yewtude fi ko o tagi ko mais ndar no bani adama janniray ma diina tellement que ko e secte ko e feddiji ɓe naɓayma ɓe woɗɗintine tagu ngu joni yetten ɗo aye joni ka diina hiɓe innama ya eto anda Allah ko ɗum duwaɗa andude taw ko arande laawol ɓe inna eto anda Allah ɓe yilto ɓe inna ya eto anda nelaɗo mo nilema on tatabum ɗum ɓe inna ya eto anda diina ma kam nam no laba bona kono ndaari ɗe ɗiɗo yewtiriji tati ko hunde wotere woni ɗo ko hunde wotere detayaɗo andu Allah anda annabajo makko ko
anda dina kan ɗum ɗo fof ko fi Allah wona haalede ko Allah wona anda ko hunde wotere gonɗa wiyede ɗo fim andu Allah Allah kañum gonɗu wima andam min Allah anda ko mi tagi ko c'est les deux. Sa ndaari fiyaki julɓe ɓe hande hiɓe andi Allah hiɓe andi annabajo on hiɓe andi dina islam kan mais kala ko wona ɗiɗo tati ɓe anda oui kala ko wona ɗiɗo tati ɓe anda daruɓe tum fayda no yurumi kala ko wona ɗiɗo tati hiɓe pottiti nde ɓe pottitino ɗum ɗo ɓe woni mareteɓe ɓe woni ñaameteɓe ɓe woni toñeteɓe ɓe woni maccuɓe ɓe woni terroriste ɓe woni kala ko aybinaka hoore leydi ɗo joni ko dogugol tun yo daɗu ko dogugol tun yo daɗu yo dogugol tun yo daɗu par ce que goɗɗum no suuɗa hiɗa suuɗa goɗɗum ikra jango bismi rabbikallazi khalaqa bismi rabbi jango inde joomi maɗen janga ko o tagi kon Dieu parle très simple sa yi julɓe ɓen no añi aduna o ko ɓe innaka ɓe andu aduna o ɓe noddaka e andugol aduna fes hiɓe pottintina ko ɓe woni ko an ko yadnam jeeyaɗa an e ngenage hiɗon kafi goɗɗum an e ndi leydi hiɗon kafi goɗɗum an e ɗe leɗɗe hiɗon kafi goɗɗum an e kala bane adama ka hoore ɗodi ɗo hiɗon kafi goɗɗum ko sendo don ko ɗum wiyete aduna ko ɗum wiyete umuru duniya wi gurdam aduna ko be jillodira e maɓɓe ko be sendoda e maɓɓe ko be kafida e maɓɓe ko be fotton ka makitiji ko be fotton ka piroji ko be fotton ka laaɓi sa anda noon ɗum ɗon a añay ko anda kon sa añi ko anda kon kadi añete oui ko anda kon kadi añete ɗum ɓennata c'est à dire koko naɓuɗa ko woni artude ndar ɗo c'est très simple yaw ka defte wonɓe jannude diina ɓe gande ɓenna ko attima waɗɗade ko andugol Allah e nelaɗo makko e diina makko kam na ko boni mais ko attima waɗɗade ko ka Allah ko attima waɗɗade ko andugol taguɗo on e ko tagi kon c'est fini nelaɗo naati nder ɗo nelaɗo ko ka tagu jeeya diina kan kaka Allah jeeya honno andirta Allah anda diina makko ka c'est très simple que ça ikra jang yaw ɗon seeɗa aye ɗon kisa mathématiquement Allah iya tagu c'est ça la religion révélée koko mon yewde ga ko haala ceernoɓe c'est normal mais kankadi ko ɗum o famiri Allah ndaaki hoore ma o winduɗo ɗum ɗo ko honno o wuurirno est ce que aɗa mo jillodira yimɓe ɓen est ce que aɗa mo mari métier ka o heɓa nguure makko est ce que toñci ɗi wonno wattade ɗin ko kanko suudi ɗi suudu ndun ko kanko darni ndu ñamete makko on kanko woni remude par ce que sa rewali ɗiɗo piiji a wawata andude ko hon ɗum woni aduna woni a wawata ande ko doni aduna ka rewali mum ko anda mo rewali e kaso wawata yewde fi kaso mo rewali ka kabudu ka jaman achete ka kange achete o wawata yewde fi ɗum goɗɗo wawata yewtude ko juulo raaki koko annduɗa ko yewtata kono goɗɗo naatirte e suudu ɓennamo alwula maaw o yewta inde julɓe ɓen fof mais c'est bizarre ɗon are
no tawa ko ukki julɓe ɓen hande e fenade ka dewle e fenade ka ɗaɓɓere nguure e fen parce que ils ont raté la réalité. Oui, c'est-à-dire aduna on ko e tippude e goonga Allah woni ko tagi. Sa daraki e goonga kan ko goonga kan muncay ma haɓay ma. Si fi aduna on no yewtede on to julɓe ɓe woni. Si fi aduna no yewtede on to julɓe woni. Ayi julɓe ɓe aussi feddeji no yewtede. Si Qur'ana no sunna no yaada, si fi waliyu no haalede, ka ñamago sendete, ka julire darnete, ka nagge hirse, ça c'est bizarre. Si ɓengu ma jibinayi ko jungo janguɗo aduna. Si julirde ma nden daroto, l'ingénieur ko jungo janguɗo fi aduna. Si ɓe inni nawnare yalti wiyetede Covid-19 ko kamɓe naadayma yaltinayma. Si fi politique no haalede hiɗa ka sera ko kamɓe naadayma yaltinayma. Si fi mbuuɗi no haalede ko sera wonata par ce système bancaire on ko kamɓe jogi. Si fi bandi no haalede hiɗa ñentade yara sera ɗata ɓe wi ko onon woni ɓeya janguɓe gande ndiɓe koya ñento yara sera ɗa inna mi tawaka e maɓɓe kon ɗum hewtimma ɗon woko ya andu Allah anda nelaɗo makko anda diina makko kan nodda e ɗum ɗon golla ɗum ɗon maya e ɗum ɗon maasi ɓe piima e ɗum ɗon muñoɗa a hokkitama. Yaw yatnam komon torede komon yawde toro faabeme komon wiide tammela kombo winde danke e ɓikko yanku kombon wiide modi angalaɗo kombon wiide komi reedujo mi anda baba ɓiɗɗo am kombo c'est musulman ko julɗo ne haalde ɗum yeeso hombo wiiɗo kañum ko kanko jeeyi aduna ko fi makko aduna o tagiɗa oui harale ko fima am mais konno an hiɗa rewde taguɗo kammu e leydi ala geɓal mo ala rewde taguɗo leydi e kammu no mari geɓal c'est parce qu'il a accepté la vérité ko parce que kanko jaɓi gonga ka ñane ka jina ka gere wala e mo science exacte cause et effet o jokki gonga o waɗi recherche o waɗi découverte an hiɗa wondi e bolle anda nafa majje hiɗa wondi e jawe anda nafa mum hiɗa wondi e leɗɗe anda nafa mum hiɗa wondi e ñameteji anda nafa parce que kaka aduna jeeya a tefa a haja an a wuuri bimbi ama yay joni kiikiɗe ko ledde ga ɓuri ko malaika no luuɓi kaari malaika no huuɗi kaari jinna no soki goɗɗo jinna no yaltude e goɗɗo ñanne no fokkintini goɗɗo avion je mais ça c'est le monde des mensonges. Merci Marstade Guinée. Donc haray no tawa e faljere moolanande ko wonɗen waɗude fuɗɗorgol piiji ɗi faala ɗen yo moƴƴu fenade kala ka goɗɗo wimaɗo sallallah mamadou assalamu aleykum watta ñiila ko ɗum waɗi sa yeehi a hiwrike woɓɓe ɓe ɗurotoma na wonde wonɗoma ɗurade on o yiiɗa diina ko sifama woni rewiɗo ngati feƴƴi kala wiwɗa waɗo ko menen ko leñol ko an woni nande ɗum par ce que hiɗa ka hoggo
kanko ko fi gokkum fenande ko hatta o yeeye ko ɓayi o sutaki sodowo kono noon on sen day woni koy ka jiifa ma may joni noon ƴetten ɗo gongaw woota yewten ka fi woɓɓe moɗon yo heɓu ka ɗano parce que ça fait beaucoup d'années je suis dans la thérapie beaucoup d'années mbiɗa wadde ɗo vidéo ji woɓɓe depuis 2018 ils m'ont accompagné 2019 tawi ɓe wata support de spiritualité ils se sont retirés mais yaade woɓɓe 2019 mais yaade groupe go mais yehi ha 2020 tawi ɓe wata support de nawna selli fréquence on teddi ils se sont retirés ha ka wonɗen ɗo 2023 so tawi Allah juutini balle an ɗen onon mbuy wonɓe ɗan darde vont se retirer parce que min yahay ko haut de gamme sintere yurmede ouais. Merci Thierno Youssouf, longtemps vous êtes là no tawa e gongaji ko mi arde mi yewta ɗo sa gollitiri on gonga kaka thérapie momin waɗay no rawani e rawane ndeya datte makko lanni mi addaymo ka page ɗo min okkitiramo wala ɗo gollitira joni hiɗa wonde sonnajo maɗa wonde bandirawo ma maɗa wonde mo gollitata maɗa wonde lanɗo ma maɗa wonde emo laamiɗa modiɗa wondi dow e goɗɗo goɗɗum no soñja maka makko goɗɗum no metta maka gurdam makko watta hiɗa kon ma halande kon hiɗa wondi e wondiɗo none kala no jeyindirɗon ma no ɓaɗodirɗon c'est pas important kono hiɗa yiya goɗɗum ko mettay ma ko sonnay ma wonkinge makko hiɗa andi kon no ñawdirta ɗum ɗon hiɗa andi kon no ñawdirta ɗum min namna sedde mi innima konko wonɗa yiwde ɗon e makko ko mettay ma ko e ma ñawdata ɗum ɗon na e makko ko e ma ko an metti ka ko kanko metti non je répète ko an woni haaɗude ka ko kanko woni haaɗude non ko an woni haaɗude ala haaɗude makko ala kadi haaɗude goɗɗo ko an haaɗi ko an e woni e mettede attention na kanko lekki kin ko an ñawdata konko wonma haaɗinde par ce que très simple wadda ɗo méthode très simple kanko a ala doole fiyo accu konko woni wadde ɗon a huɓidaki si wona wonki maki ko ɗum woni e doole ma gurdam makko ɗan a ala doole sa yi yimɓe no immo piya wara ngata ñaawe question réponse nanoy non tu n'as rien compris dans la spiritualité c'est le retour vers soi a artay woni ha e hoorema konko wonma haaɗinde e na kanko c'est juste c'est le miroir hein? C'est le facteur déclencheur c'est-à-dire ko ɗum wonma memminde mais na kanko memmimma kanko tadi anda on mi yewtirta ɗum faama ko daarorgal na kanko ndaygu no way sa torsi daarorgal ndaygu arti sa ɗanni torso ngala probléme yeltito wonki maaki piiji gon ton dès que tu les acceptes ka jaɓuɗaɗi o tout change problème on a ronko acceptude neɗɗo on ko bani adama imo mari droit wuurirgol no falira a ronko acceptude ɗum hiɗa addi ko teka ko enɗa ko fedde ko leñol no gonga ka ko fenane bappa ɗa gurdan ɗum acci lumminde ɗa gurdan tension e diabete no takko mo ɗa gurdan salagol gonga
ha ñabberi wino men min iɗon gonga ɗimma kan ka bani adama duwa gollitirde dalla thérapie sa faami nder toɓɓere ɗo hey dankima kinga tawa no foti walagol ɗano no foti hay walagol ŋañade waylitagol ciiɓagol parce que ɗa faala sansude ɗa faala waylude ko ala e huɓidande ma hay bareru ma ɗum kam huɓidaki bappa hay fuu sa huɓidaki sona hoore ma minnima ko an tum woni ka hoore leydi ɗo e Allah ma on lanni ko Allah pet marɗa giɗo hiɗa faala darude diabete comprimére nden ɗaɗede tension dépression ŋattira wiira foin sofal parce que oɗa na kanko haa ko ŋaɗ kanko c'est sa vie no walanima na ellaka makko e goɗɗo go koye no wawi mo jaɓirde noon ko honɗum haadi an ko ɗum haadnay ma ko ɗum ma haadinde kon ko ɗum ñawdata na kanko a accay a fofirayni a awlorayni a ŋañorayni a fafrayni a heƴa no oublie cette vie gonga ɗimma kan andudu yimɓe ɓen yiɗuɓe embere ka giggol maɓɓe ngol hatti ɗon ha ɗo kadi ko gol woɓɓe si yiiɗi feeti no wokka tum no jonna tum ɓuri ko dow non mo kala no mari giggol ko marani hoore mum ko ɗum ɓetta amour propre mo kala no marani giggol no woodi yimɓe ɓe yiɗa hoore maɓɓe sa yi ka ɓe ukkata hunduko maɓɓe kon e jungo maɓɓe ngon e ko ɓe miijoto e ko ɓe haalata e ko haaɗinta ɓe ko haɗata ɓe ɗaano a tawa ɓe yiɗa hoore maɓɓe donc yiiɗu o tigi embere giggol ngol o jogani hoore makko ta feƴƴi ɗo ye sa haalaka tension ta feƴƴi ɗon ndaro wa faire courant c'est mesuré tension duwaɗo dogu si ɓurti tun ko probléme ko yiite yiɗa yiiɗi kono si o tigi ko joni noon ƴette mesure on ko 0 à 5 o tigi kaka 0 woni kadi wona ɗo si o tigi kaka 5 woni wala waɗa noon effort ƴawa si o tigi waɗa après ƴaɓugol effort modi jogomo ka o woni ɗon kamade akanene akakam sofade yewtudu e o tigi embere pinal ngal o mari fi yewtidede la communication aussi à des niveaux ay goɗɗo no joɗɗo no wono min ɗo joni mi janga fi gande go no ton gande go an ko janguɗa mi anda systéme leɗe porte piji ɓuydo ko ange min kon no yewteten ɗo mi anda fi politique mi anda fi piji ɓuyin ton mi anda donc an gara ɗon inna non no lui il m'écoute pas il me respecte non Allah yewtude e yimɓe ɓen embere pinal ko ɓe mari e fee konko wonɗa yewtude ɗon par ce que a yiyata goɗɗo ɓe nakari haalata ɗo haalay kono ko ɗum ɗo woni gollitirde accu yiidamo e mo o wawata yewtude e domaine mo faala yewtude là tu comprendras qu'il parle mais si an tawaka e teddingol hoore mo jaabagol ko landaka e landagol mo jaabotako ɗum e yewtugol goɗɗo hunde nde o anda oui c'est vrai c'est vrai aye goɗɗo no iwi occident narne yewdata e goɗɗo mo yaltade hande Conakry sona ndargol tirena ko ɗum woni mbi probléme aye goɗɗo no yewda goɗɗo fi politique mo anda hay ko wiyete député
nana kala ta fama ta da yori hore mo yori hore ka an ala famude ayala koye politicien o Afrique ɗo ma koye wiyete koye jangiji ko arde koye ɓeera yewtugo yewtere yimɓe c'est à dire kamɓe tigri français je ɗe ɓe haalde ɗe ko kamɓe tigri ɓe famataɗe hakke ko ɗe hulɓini c'est à dire ko dattu mum lanni ko accano haalede e France yewtireji tawta académie français ɓe accitinoɗi ɓe renouveli goɗɗum kamɓe haniɓe ɗin haala sa yewti ɓe yewti horde muuse par ce que français ɓe innanoɓe ala faltodirde avec les analphabètes. La communication a aussi ses règles. Yewtude goɗɗo ko famata e nder ko famata ɓalejo ko on to woɗi yawde hiɗa toña o sonnajo ma hiɗa toña o gollowo ma hiɗa siki a runku arde ɗo huwodir kadi yimɓe ɓen embere ko ɓe woni huwodirde hoore maɓɓe ko ma embere ko ɓe ndikki kon woɓɓe ton koko feeti woni haylade andata noon jama on no feeti ha waɗa thérapie par ce que sa waɗi thérapie a jentike neɗɗo subhanallah a innay si virus naati e ordinateur a innay si clavier ɗibba 1 ko 0 yaltata ɗibba 0 ko 8 yaltata hara noon ɓe woɓɓe ɓen no wondi e ɓen nguureji e suudu no halfina jawɗe no golludude yimɓe no halfina ɓiɓɓe c'est un fou huwodire yimɓe ɓen embere ko ɓe ndikki comme ma embere ko ɓen huwodirde hoore maɓɓe. Les gens sont malades parce que yimɓe ɓen no naada e diina ka tawata fi aduna haaletake na fo wodi wakkiliɓe valeur aussi apprécié hiɓe naada e aadaji woko folotira woko barki barkaɗe hiɓe naati e compétition ji e association ji e groupe aji kaɓe wona sa'ede bimbi ɓe sa'e kikiɗe ɓe hulɓine ɓe anine ɓe menacé donc feetino no jinda ɗon ko ɗum buya maɓɓe hayɓe accu felugol yimɓe ɓe les gens sont malades na kala mo yiɗa ɓalum mum no laaɓi conci mum no laaɓi no jogii oton no jinda goɗɗum koko feeti woni haylaɗe feeti wiyankara ja ko ñande noon o memoye rouge o exploit ɓena koye jinda kogere ngenge ko honno noon aran ka yaltirɗe ka solution ko honno noon yaltirta e ɗan gurdan ɗo par ce que ɗan gurdan ɗo no hulɓinide ɗan gurdan ɗo hiɗan naɓi buy ka gaburuje no paradiji yimɓe buyno e nder cuuɗi waali inna ko jabet ko tension ko jinna ko gere heewi ko kañum ni nane. Merci Alpha Omar Baldé. Joni noon dans la spiritualité ko andugol hoorema non solution andugol hoorema ko andugol taguɗo ma c'est lié si a yaltiɗa ɗaɓɓitude Allah si a yaltiɗa tefude fi Allah si a yaltiɗa jangude fi ya andu Allah Allah ko hoorema andinay ma taw ka anduɗa hoorema automatiquement a anday kisan Allah parce que na an tagi hoorema na yumma ma taguma na bem ma taguma na laamu ngun taguma donc andugol hoore mum donc neɗɗo noon si andi hoore mum yimɓe ɓen suusatamo ko ɗum wiyete kam men ɓaawo ɗo ko ñanne ɓen nakari ko ñanne ɓen nakari ko bonɗo kaari yeeya yimɓe kaari ko drogue yeeyata kaari ko mo jogii jalanji yimɓe ɓen suusata o tigi par ce que o wi ka niwre mo ari ka daygu wona adnaji gooti andi mi inni on ka arande laawol Allah ko tagi piiji ɗin koye nder niwre o tagi ɗi ɓay o gayni tagude o hibbi daygu makko ngun e majji ko ngun daygu wiyete spiritualité ko ngun daygu wiyete goonga namo kala suusi fewde daygu
andi kan daygu ton yiindirte kan niwre yiindirtaake fof jaɓay mo kala jaɓay o donc dambugal aranal ngal fiya daɗuɗan ɗo gurdanda wonde yewde ɗo ko andugol hoorema sa andi noon hoorema a serta yimɓe ɓuy a waynodira e golleji ɓuy a waynodira e yimɓe ɓuy ko ɗo noon probléme o parce que là tu vas te culpabiliser a fotto ko san felde hoorema neɗɗo sa lanni andude hoorema hara hiɗa jogii doole hiɗa jogii power hiɗa jogii mbarngol tawngol heƴata e neɗɗo mo annda hoore mum ɗumenta kare no mari miring heƴata e bane ay ko ndaygu ko boni kon fof susta ndaygu ko majji kon fof susta ndaygu ko bonnata kon fof kadi susta ndaygu ko hatta ɓe jaɓa saria wona e leyɗele afrique ko hatta ɓe jaɓa goonga kan gollitire ko heɓe suusata on kayda les pères, on va les pères, les familles, les pères. Fi wonno ɓe suusata ɗum ɗa par ce que ɗum ɗa joɓay grand quelqu'un e petit quelqu'un fof joɓay ndaygu feññinay ha laaɓa ɓe suusata ɗum no soroto ko nene goto ko baba goto ko fedde wotere ko makka e madina no nana no ñaawa ko hus ka gonga woni ton mo kala no e gurum mum ka yiiɗa inde Allah no haale bandi o iwɗon ko golle ɗen woni ɓe faalaka gonga kan sa andi hoorema a ƴettay sukaɓe ɓen a yaltinay sewɓe ɓen e kaso tarikaji e kasoji wowaɗi ano si goɗɗo furɗiti e jikku ko ɓuri ko mo mayda e mum terto wigol kiikalare feway ɗum ta yangito si tawi tun hiɗa jogi ko wiyete kon daygu ko wawata yaltinde ka kasoji ko sewɓe ɓen ko fanɗuɓe ɓen ko ɗum ɗon lannare ƴoƴude kokon naaki tawa ko ɗum ɗon woni c'est à dire no welim voilà no ɗaati taw a yaltinay ɓe e kasoji tarikaji penale ko fimen a mayani ko fimen a wurani ko beppale goto wurata fima goto mayata fima donc sa wuri fi goɗɗo tu es le perdant sa mayi fi goɗɗo tu es le perdant tu es le perdant ko ɓe haalanma fof ko ɓe haalanma kon fof ko penade personne ne vit pour toi et personne ne meurt pour toi fop ko penade neɗɗo finuɗo neɗɗo anduɗo hoore mum gon o wela maccindinde o wela heƴinde e hogga wonata e sardin pooti ko ɗum waɗi bomɓe ɓen aray tum manipula les 85% wonɓe ɓen kan newre fiyo ataku les 5% wonɓe ɓen kan dayi par ce que si ɓen ɗon maayi nday ngungala hande kadi ko jama wandete ko jama e gonga yi ɗum le troupeau et la vérité ah non no yaada kala neɗɗo jaɓuɗo kaɗo gonga koko wiyete ɗon daygu la spiritualité o wona e koɗo hakkunde yimɓe ɓen koɗo molana o wona e koɗo ka ɓengure makko o wona koɗo ka gollato o wona koɗo ka leydi makko o wona koɗo ka diina makko o wona koɗo. You are a stranger man. When you accept the truth, you become a stranger.
ka jabuɗa gonga kan a woni ko ɗo we wiyeteno ɓawɗo yaltuka leydi amen ko ardaɗa min anda fima ka ñanne ko direk me jeyata ña fi honno mbatula on ko wiyete kon jama yiɗa déranger andi ndaygu sa dérange ndaygu si yimɓe no niwre c'est la paix mi anda meɗen ɓe janga ñande yamarya allah meɗen de men janga anda eɗen sigo daɗiɗo ka hakkunde men ka aduna ɗo si sariya nangima ɗum na hujja sariya on wi sa dogina oto a jogoto permis dogina oto ala permis mi anda ɗum sendayo donc mbatula wonɗo ka niwre yiɗa dérangeede fi honɗum hiɓe e nder baasal ɓe wowtino baasal ngal mo neɓi jooɗade e coɓe ɗe luuɓatama no ɓe wowti nan ɗo woni tagu woni no slogan wowtanoma ko Allah moyi mbatula on yiɗa dérangeede e kadi ko gerente ko terori ko kawarji o yenniga o yiɗa leñal ngal foin haray noon kala neɗɗo mo wonali e ngal baasal eɗen tooñe e ndin tuundi e ngen heege e on sonja e ngon kulol kala mo jaɓari ɗum ɗon koɗo a wonta joni koɗo a waddi question kanta ɗen ɗa yiwi foin ɗon nan naafigi haray neɗɗo jogiiɗo spiritualité pinal ko koɗo ɓurɗo mawnude ka hoore leydi ɗo koɗo ɓurɗo mawnude mo lanndi kama ko hombo woni koɗo ɓurɗo mawnude nga hoore ɗo innu ko jogiiɗo ngun daygu ngu walla addi oui c'est un étranger annabaɓe leyɗele kaɓe daña ɗon mana kaɓe jibina ɗon ɓe janni ɗon ɓe janniɗiɓe ɓe ben maɓɓe no anda pati maɓɓe no anda soro maɓɓe no anda hiɓe nabida hiɓe huwodiram ñande ɓe memuno ndaygu ɓe torsingu e jama ɓe inni yaltuka leydi amen ɓe nalde yaltuka leydi men yaltuka leydi amen yaltuka leydi amen sunnemo wallon sanamuji mon ɗi komɓe waɗ ɗum ko jama wonnete so faali haray neɗɗo jogiiɗo pinal spiritualité ka hoore leydi ɗo mo faami diina makko kan haray o neɗɗo ko koɗo ɓurɗo mawnude ka hoore leydi ɗo fi honɗum aduna on no jooɗi moje boy kanko noon heƴata e mojoɓere joni sa heƴata e mojoɓere a woni honɗum a woni koɗo ka famille ɓe waɗi ɗon mojoɓe mum sa nunnata fenade lampo gertoro wondu sakutude mara ñolko ka famille a wonata ɓaawo makko a woni koɗo ka diina sa nunnata penale ceerno kaari maaki alaji kaari maaki laamu ngam maaki a nunnata penale jama on fo yaariga a inni anga anda ɗum a wonti koɗo leydi kaari maaki foin a inni anga anda ɗum
andina hewta wiigol leydi kaari maaki ina jogii deftere janngana e hoore ma a miijitanto hoore ma ene ko kawariji ko fedde foin ɓenna hoggo enna mi annda hoggo min ko laawol mi anndi siratal mustaqim min ko laawol mi anndi hoggo no mi nattaka kolombo wattake kolombo woyta waɗan kolombo dewgal ɓenna dewgal ponti innami faalaka dewgal accu men fempe a wonti on ɗum koɗo ka ñaameteji ñaamu fof ko ɗum woni ñaamde mi ñaamata ɗum a wonti koɗo ka wattande wattorni fof koni woni wattorare ka voyage ko yawi ndiɗeɗi fof ko ton woni wirande ko aljanna dafa ala aljanna tu crey donc aray kalannoɗo yewtere men en wiyay merci Souleymane Ba Boubou Yanké Diallo merci arande laawol e wi'i hunde kala nde faalaɗa yo moƴƴire wota jaɓu fuɗɗorde nden ɗon hunde penade bappa so anndu nafoore ko mari fuɗɗorde hunde nde faalaɗa yo moƴƴire yo yaajire fuɗɗorgol nde goonga so anndu nafoore mum wallahi hayɓe tettuma dande gonga jogotoɗa par ce que voilà no ɗo sa waalike a ɗanoto ko jolo jogii hande ko miilaɗa ko faa mais ko miskino mi annda si miskino no hewti neɗɗo mo wala gollitirde goonga par ce que o wujji ɗoygol makko ngo o wujji deyere wonki makko gi o wujji aduna makko ngo andaade fenande wona keye bappa nawnaji buyno ko ɓanndu ma ko fenande addi ɗe parce que hoore nden sofay il faut calculer il faut recalculer il faut positionner ɗum na gurdam si a tamama e fenande moƴƴantama ko timuma ngu wonɗa tegude ko dewgal ma ngal wonɗa fatinde si a darni suudu e fenande goɗɗo nafitorta ɗum nafattama ko Allah wi ɗum wota darnu gurdam maɗa e fenade on garay wayna men jogon ɗo ko juuti toɓɓere men ɗimmere nden e wi'i haray bane adama ko yo andu gonga kanko minallahi ka Allah ka yuri na gonga kaari gonga leydi kaari gonga deftere weyi alhaqqu minallahi ko lutti kon fof ko fillitotoɓe donc aray merci ma sœur Ousseinatou merci du débat ɓeɗe sabina kala wonɓe ƴettude thérapie actuellement e junngo amen fewnduɓe nder aduna wontiranɓe en France Belgique Italie Allemagne Angleterre wontiranɓe e Côte d'Ivoire Nigéria ɓeɗe sabina kala wonɓe sodde lekki ɓuuri e junngo amen ko ɓuuriji ɗin woni ma jiibude bappa siɗa selli ka reedu a sellay e ceeji a sellay ka hoore ndu reedu ndu yiyata siɗa selli e ñaama comprimé sa sellare reedu c'est zéro a drogue to woni bare e weltani salmina sponsor ɓe amen ɓen fof kala wonɓe arde ɗo ndaara partage windana men jarna men windana men yenna men on fof iɗon contribude fi o page nawna selli ɗo yo o yaaju yo yawa ko faala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.